Oke, jadi selanjutnya ini ada chicken silin guys. Chicken crispy Taiwan harganya 10.000, 15.000, 20.000. Kita lihat proses pembuatannya, kita pesan aja. Makin malam di sini makin rame setiap hari guys. Nggak kenal hari libur. Jadi itu sosismu. Saya black pepper nah. Pedas tidak? Pedas. Rasa apa? Rasa black pepper 1, cheese 1 sama chili pedas 1. Cheese-nya kosong. Yang barbecue saja. Barbecue berapa? Barbecue 1. Ya. Black pepper. Black pepper. Black pepper 1 sama chili pedas 1. Tapi terima kasih. Makin larut makin macet guys. Mantap.
lagi. Kita jalan-jalan lagi. Let's go.